Og kinsa ra man gyud taon nga magtinamaran nga wala man tay sweldo nga binulan mo na linyahan sa mga ginikanan kung mga saba og ilang mga anak nga tamaran. Uhahahay. For today's video mga tamaran, kay gutom naman ning sabaan, maulangka na lang gyud ni atong kahimungdan. Sumo nang mukatkat tataring punuan ko tayo sa igbang mananlangka nga panitanan. Mao gyud ning giingon nila guys nga basta di ka subukid nga magkinughan na gyud kay mapaaso sa inyong abuhan. Ug nga ako sad na hinumduman ni atong permi pa mi matog eskwelahan, langka gyud among sudan kay wala mi mapalit sa tindahan. Unya kay naghisgot na magtag eskwela ato na sa istoryahan ang katong mga nangagi sa una. Ang mga panghitabo sa una nga dili gyud nato pwedeng kalimtan kay wala tay laing hunahon nga problema. Mga kagahapon nga malipayon na ta permi kauban ng mga bata nga dula bisag wala tay kwarta. Ug nga hangtod nga nahimo na gyud mong ulita og dalaga og ganyan sulod-sulod naggugma nya karon magkilakila ka pa buisit ka. Og nga ambot nga nung naabot ta sa gugma nga lagutan ra man ta taglangka diri in dapita. Ug nga balikan taning bisyo nato diri guys kini atong unang panahon maubusan gid sa mamag-stock sa BBG. Kung wala ka kasabot og BBG problema na nimo nga nung gipanganak ka nga dato ka. Bitaw guys kining BBG mo na gitawag namog bulad budo ginamos kay magkumpra gid ni mama sa unag ingon ani nga sudan kay mulahutay gini siya guys kay parat man. Naagay panahon guys maabot gyud sa oras nga maubusan mig stock na ani mao alas 4 pa lang sa hapon. Suguon na gid kong mama guys para mangitag langka kay dira mo sa bukid guys. Dunay mga langka nga turok lang sa kalibunan daghan kay kag makitaan mga tunig sa kalibunan guys mangita ng guglangka mo nga imo kahibulo nga karon dako nako dako na laksa lang gyapon ko mukatkat kay anad mga kuan ni buhata guys. Ug nga nang pagkagabi guys, lat ana gyud na ni mama daanan lang ka kay para inigmatan ni kabuntag or kaadlawon ba, ayan na lang nang timplahan og hatukan kay mo na imong balon nga sudan ngadto sa eskwelahan. So mo na makatipid mi guys, unya sustansyada po gyud among utan kay langka. Ug kay lagi kinahanglan man naglubi ang atong utanon nga langka, automatic na naari na sa tadiri mo katkat bahala atong bugan mga pilas. Mo na gyud ning giingon guys nga makakaon man gani ta pero puwerte po naton luyaha kay kita-kita ra naglihok diring dapita kay nag-inusara ra ta. Pero unsaon ta man guys, wala pa man siya. Ug nga magbunot na gyud ta diring dapita aron nga mahuman na tagkagod anin lubiha. Ug nga atong gamiton nga lubi kay duha para puwerting lamia. Ug nga sa dili pa ta mo padayon sa akong istorya mo patalas-taso sa ta kung wala ka pa ka-follow sa ako follow na in town diha. Pa-comment na lang sa higala plus share og react pa para kumpleto ba. Ug nga balikan nato og hisgot kining utan nga langka kay kung magpanit man gyud kaning mananapa puwerte gyud anin yang pilita kay puwerte gyud dining daghag tagok guys. Mao na nang giingon guys nga maay pagtagok sa langka kay puwerte pang dikita kontra sa imong asawa to aslain na nga bit na. Uhahahay, pagkalaay ning gipanganak tas pobreng lagay kay dali ra gyud tang biyaan ug nga sa lain dayon magpauraray pagkabahak gyud guys. Ambot og sikinsa ning tawhana nga sa pagkagod perti man kusuga. Gapaspas na gyud ta diring dapita mga higala kay perti na gyung gutuma. Kani atong paglihok diri guys, ato ra gyud ni ipaagi og katawa parang atong kakapoy dali ra mawa ba. Og pagkahuman nato kagod sa loob guys, magkupos na sa taog kung arte ka, lockdown na lang diha kay kinamot ra gyud ning ako Og nga fast forward guys, maghaling na ta ning among abuhan nga hapit na gyud maguba ba. Og nga syempre guys, huyop-huyop gyud ta taman sa ginhawa, bahalag ang atong simod mubudlot na. Huyop gyud guys, bahalag ang tubol muulbo na kay kung imo ning biyaan mabunalan gyud kasi mong mama. Tuan na hinsiga na. Ug nga pagkahaling na gyud nako diha sa among kusina guys, ako na nagisun-an og nga lat-an na lang kaa og nga ang sapal nga sobra sa akong kinupos ganina, ako na itubog sa akong mga manok diri guys. Kay sayang manig ilabog ra may na magamitan sad ni guys para tipid-tipid sa tubong ba. Ug nga kay nalata naman ning atong langka diri ibutang na niya atong mga lamas diri plus bulad nga pinikas ra gyud nako guys sa mga ikog dapita kay kung apilo ng ulo daghan na maging siyag bukog plus dili kumpleto ang langka nga hinatukan kung walay sardinas or tinapa. Og nga aron nga mas mulami pa butangan pa gid natog magic sarap ba. Ug nga aron makumpleto na ning atong utan nga langka diring dapita ibutang na ni nato atong gata nga kinupos ganina. Ingon ani man gyud ni guys, ug maglata ka pa ang imong gamiton nga tunok atong lapsaw pa pero ug maglata malata na siya ang imong dugang nga tunok adtong ispiso na. Para syempre ba lami kunuhay. Ug nga bago na ko tapuson ni akong pagsigiyaw-yaw diri, magpasalamat sa ko sa inyong tanan dira guys kay niabot na gyud tag 5k followers. Daghan salamat ninyo guys. God bless ug nga hinaot nga modaghan pa ta pohon. Ug nga mohangyo sad ko diha. Humanan na lang yung video ha kay gamay na lang gyud usa ni mahuman ba. Makita sad mo sa akong hungit nga perting dako. Daghan salamat ninyo guys. God bless.